بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نرین راست دست بکرش ما بقاسی 20 دقیقه درنگ دست برنامه خود کر آنها پیدا حتی وقتی ما قیم بکه امی درباره مجارین روژه ده خبر بدن. الاستودیو میوانی مهیه میوانه که هیجا نویسکار و لیکولینر نورتین قوسریوم خیر هاتن. خیر خدا جوار راضی به و شما مسر خیره ان شاء الله. خدا جوار راضی به خدا خیر و مزم که تماشاوان هیجا وکی کنجی زانن لترکیه آنها خواندکار د بطلانه دنه تعطیل دنه پازدر و تعطیل آن هی دومه ولی وقتی که دست به مکتبه کرن هفتیات پیش مروجات شمه و هفته جبو درسی بجارته پیواجوه که گرینگه مهمه لورا دناوی هفتیه ده و دکاربن جبو درسی بجارته دیلکچه هم بدن مکتب آخواه و درسی زمان کردی، زمان زازاکی و درسی دینی وک سیرش وک حیات پیغمبر ما قرآن کریم و درس عربکی جی دکارن ببجیرن خوندکارن مکتبا ناوین ین ارتا و خلی کند بیجن جبو سالا پیش مده وان درسا ببینن لمکتبا خواه و دیلکچه خواه ارزو حال خواه پیشنیاری مکتبه بکن اداره مکتبه بکن و جبو سالا وره حاضری خواه بکن بله روجوامی اول اوه می سر به خبر بدن بله سر به ده می بعد زمان جی بکن آنها دوی ساعت ده لی استانبول جی جالی هدا پاره و پانلی که تراست کردن ده پانلی ده جی و خافتوان سرویم جاری خبر بدن هر وها ده پانلی ده سروکی هدا پاره برای زکریا یافجولو جی و بیاناتی که داخویانی که بده دماکو برای زکریا یافجولو دست به خافتنا خوکر امیجی و شانا زندی بینن سرش اکرانین رهبر تیوی ده برنامه خدا پاشی تماشاونین هیجا امی بحثا درسا زمان بکن لترکیه اف سری چند ساله لمکتبین ناوین لورتا و خلا خوندکارین کو و طلبان هبه درسی زمان کردی یعنی زازاکی و درس دینی جی و کم بیشن سیری حیات پیغمبر ما و قرآن کریم دکارن خیری درسیندن واناجی مکتب خدا ببینن هر وها جعلی هدا پاره و پانل وی رنگید نوا و هفته ده دیسا بین راست کردن لباتمان لوانی لبینگول جبو درس زمان زازاکی دیسا پانل و بین درخستن اف مسئله مهمه لورا ایرو ما خبره که خوان تماشاوان هیجا براستی جبر کو دلی ما کل جوی عالیه و اف خبر بالا ما کشاند ل قوسوای ولایت کی درس زمان ترکی بیا وک زمان فرمی دویمین شخوا زمان وانی هرمی و زمان وانی فرمی هیه زمان ترکی جلوه در بیه زمان فرمی و اف جید چاپمنیا ترکیه ده گلکی جی گرت به کیف خوشی بشاهی کیف خوشی وان جی ده شاهی وان جی ده لورا زمانه کی زمان ترکی ل اوروپی دولت کی اوروپی ده حسابه القوسوای ام بیجن بیه زمان فرمی بله وی حقی جبو ملت کرد جهیه ام بیجی زانش بروی مقدلی مکوله ام لوی حرمی لوی ولاتی خوازن که زمان کردی جی به وی شکلی علاقه ببینه وی شکلی اهمیت و قیمت بدنه. مامستم خیر هاتن جاره کدن. خیر خدا جوار راضی میشه. زمان کردی یعنی جبر کو ام وی زمانی داخبن و زمان میزک ماکیه ام دبیجن زمان ما خوش زمان ما شیرینه هر یک زمان جبوی قومی بقیمته لسروی مثلا زمان و هر دچه خبردان وی زمان کردی جی زازاکی جی کم دبه و هنک ام بیجن خباتی پارتیان سازین جواکی و وک بوی رنگی امجی د مدیا د وی مسئله خبر دادن جبو اهمیت آوی مسئله بفهم کردن هونه چه بیجن سر وی مجاری ده بله بناوی خدای الرحمن و رحیم براستی زمان هبونه که پیشی زمان آیت رب عالمی خدا تعالی ببینه ون بزمان جدا خلقاندن هر قوم جو زمانه که جدا مداوار جبونا گومپی بهفدو ناس بکن
بفدور خبر بدم بزمان خوی جدا به فلان کس فلان قومی فلان کس فلان قومی فلان کس فلان اوناش که آیتك يعني دليل دليل هبونا منه جو اس جتنبون دا آفرينم دخلقينم تشيدكم تينم ميداني تشيجو عقل وفكر وهش وإنسان وكيدن كسك نكار تفكر بك نكار بين ميداني أزواناتين أوانا هبونا وانا بخوا دليل هبونا من ربي عالمي دي بيجي وقتا قو مرو فينا قبول نكه مرو بزمانه تتنهي یا در نهی جای زمانه تا وای زمانه که دهی ام پی فرمی پیر زمانه دولتی فرمی ام پی به هفدور دبیون ام هفدور فهم دکن نحوجی زمانه تا برای کلی کی به هدی جبیرا بک کی و پروژه 200 ساله بلکه 300 ساله سر تخبطاندن بشتی جمهوریت خد دامزراندن و پیشی کی بسرعت السروینا قال لك ساكنين مش بوناغو اف زمانه كردي تركيا جغرافيا عرنيغاريا تركيا دي بوناغ زمانه كردي وزازاكي وعربي جي بير وانا لفر بينج بيراكرن ليش بونا عربي تعلقات بفي رنگي تنهي لورا 33 دولتي عرب هن الفدرا هن عربي فر هر چوق اسين زمانه خوش بيرا بكن جو خبر بتن جي كي ديسا بهزارة تلفزيون بعربي خبر ددن و اوج کی عباره لیگو هداری دکن عربی خو بو شکلی جبیر ناکن یعنی لور خبر ندن جی کی جبیر ناکن اما حقیوان جی گلک اوج کی د مکتب بعد مادام کی فرصت کوری د وی دما پاشید اشترف دولتی هاتی امکان بی شکلی هاتی میدانی گلک اوج کی وک کرمانجا وک زازایا الخدی الزمانه خدر کبن زمانه خو لوغاری خو لولاتی خو سر عردا خو لنافگوند و باجری خو گرک بعلمن زمان تشکی پرق بقیمته زمان هبون يعني هجر زمانه تهب تهي هجر زمانه تتنب تتني آنها بنر بيجن گرچه جزایر عربه مش جونا گوته ناس کرن امیل سروی بیجن فرمی زمانه وان الگور ازانم آنها حتی آنها جگه هنا انگلیزیه چما عربن gerek عربي خبر بدن li وقتا گو در کفن در بتیم وان در انالجی کی تو در ود رهانی Fransızca bu ya İngilizce bu eli bin herim asayı bikim beli yani zamane ve nazm zamane ve zikmaki çima uluyu herkes وقتا گو در ود رهانی dibe demek ki vid رهانی هجر بكيجان زماني خبر دت به او دولتك بفي شكلي خلقك بفي شكلي يعني عربيتي ناي بيروان عربتيجي ناي بيروان چما جبونا گو زمانه وان هاتيجي بيرا كرن هيدي تشكو هاي مثلا كو دمك دريج فرانسيزا انجليزا واندرا خستيه بن هيجمونيا و خستيه بن تاثيري اولويدر سومرغيا خو اجوتنه ملت و پروژه به فرانسیزجا خبر داده فرمی د زمانه و هنا عربکی و بربری بربری لبل ملت و پروژه افجی سال 1963 ده فرانسیزجا هاتیه بطال کرده بشتيقو يعني جهور دركات آزادية حكي قسما بدأس خصنو بي هنا لأن هاجي فرانسيزجا هيد بيشتيه هند بيشتيه جبر بيكي يعني وقتاكو زمانك تنبه او قوما بخواد تنهي الحولي تنهي انا قال لك دولة افريقيا شغي نيفانيكو ازاديه خستندن قال لك دولة افريقيا قال لك بالزمان يعني ابياب بغير شكل يعني نتويك بوي في اتراف كندي بيشن حتى انها بحزاره زمان هاتن جبيرا كرن جحولي رابون تنن وقتاكو او زمانا رابوبن او خلقانا جتنبون جورتي رابون هبونا زمان هبونا خلق بهبونا زمان اگر زمان خلقي هبه او خلقا هي اگر زمانه يتنب او خلقات تني بكيجان زماني خبر بده باخذه دبجوي قومي هاني يعني جبر بك خلت تعالى ما دام اياتك اياتي خلت تعالى وخلت تعالى اف قومي هاني شاندنه اف زمانه هاني شاندنه خلت تعالى قي يشي خوك انسان حاشا نزاني كي انسان هيك راضي بي تدفش زمانه خبر الفيدرا هاني بسكنين واي في زمانه هاني يكي دولتا مسر زمانك تاني يكيتي بزمانك اللي في هنا الراس بريانها عثمان ليها بولسريو عرتي جردقوتن يعني دولتا قوما دولتا قوما ندولتا تركيا آل عثمانية دولة نافي دولة آل عثمان بو أما
وقتا قلت دوی تاریخ دیروگوانا ودکی وقتا دری خلق جواک ناسان ودکی گشت بیشن نه دولتک تر بود دولتک قومان بود para ki ve ferah bu bale yani her kavm خواته دید دوگه اف دولت آمنه جکی کردات دوگه اف دولت آمنه او دو پاراست عربات دوگه اف دولت آمنه خود پاراست آنها ترکی در دولت عرب بنر لمصر لسوریه لعراق بنر هنا صورت و دیمن عثمانیان پادشاه عثمانیان ورخویا دکن و هن قبول دکن ده حبین چما جوان نگوتی زمانه و تنونه بیم زمانه ترکی خبر بدن با آخر وظیفات دولتش خو تشتي هي محافظه بك وهم بيش بخينه نقو ان قد خبك تن بك ويوغ بك وقت يعني سمرجي اوروبي افجي يعني براستي تشتكي خريبه يعني بديرو كي وها ليستنكو مثلا الدولة عثماني 600 سال تحكمي في عرض كريه بلسر اساس اسلامي سر اساس ديني اسلامي اشتر بيجم يعني مداخله دينا جنا كريه باوريا جنا كريه قوما جنا كريه زمانا جنا كريه بفي رنگي 600 سال عمري خو دومانديه لي بشتيكو ج فرنساي او قوميت پرستی صادر بو و بلای دنیای بو بوی زهیر بوی جهر عثمانی جی پرچکر او دولتا کل سر اساس عثمانیا قاشو دیسا خوانو کر دیسا آوا بو جمهوریت پی و اجدا مزرانه جمهوریت پی و راست بو دجمنه عثمان یعنی بو دجمنه و مفکوره اکو 600 سال دولتا خو دوما راست او مفکوره جی اسلامی نشأت دکر در دکت جبر و کی عدالت تیده هبو عدالت جی که دبو صدما هبون و جیانا دولتی دوام کرنا دولتی پیشتی گو فرانسزا به شکل احتلال کردن هر کس دیرو کان هر گشت بیشن اف قومیت پرستی ج انقلاب فرانسزا لدنیای بلابو بلکی yani destpêka qewmiyet perestiyê li nava milleta li nava dewleta yani ev dibêjin ya ulus dewletên netewî yek bi yek herkes her zimanek bi qewmê xwe qewmek bi zimanê xwe dewleta xwe çê bike xelkê din ji nav xwe derxîne belkî bi wê demê dest pê kiriye ama ne ji wan dest pê kiriye xebatê siyonîsta xebatê cihûa li dünyaya ev nahanê bela kirî ew naçikê kirî hincetek kirî mehnak بوی شکلی چه کری یعنی اف خباتا جهویایی جهوجی که طلبه شیطانن اف خباتا قومیت پرستی شیطان تی و جهوجی عملی وینه کارکری وینه لدنیای بلادکن اف احتلالا فرانسیزاج که کرن وقت حنجته که ببین ارنوایی خلقی فرانسا جبن وحشت و ظلم قرال گو او برچی دهشتن و ظلم وان دکرن و توی هاتن آوان و جوتکاری آوان و کار و خرباتی وان دسته دولتش وان دستن دخار و خلق دعجی خان بوی شکلی بوی قومیت پرستی جه قرال خلاص بون بوی شکلی نشان خلقا و قوماتان و لناف خلقا قوما بلا کرن لی براستی اوینا هانی مفکورا شیطان مفکورا عملی ویجی و کارکری ویجی که جهون یهودین وان لدنیای بلا کری جبر ویکه دجمناتی به اسلامی ردگی دجمناتی به دولت عثمانی گو لسر عدالت اسلامی هاتبو دامزراندن آوابون و لگوروی به قوماره معامله دکر جبر ویکه جکی عمری و درجت بو و قوم جکی هر کسی لی خودی در دکتن دو اف دولت آل عثمان دولت آمنه دولت آل عثمان گرک از محافظه دولت آل عثمان لسر عدالتی تو خواجه وقت نفد قطاندن خودی لی در دکتن او دو پارا سنج بر ویکه جی عمری و درجت بو ایجبونا گو جهونا فیا خوشک فهم کر بو زانی بو ایدی به قومیت پرستی کدنا خلق عثمانی جکی و کدنا خلق دین جکی شخو وقتا گول فرانسا اویش به دست خست اف وظیفه هانه به دست خست اف بسرکت یعنی جهول و ادراهانه بسرکتن قرالیت آوان ایمها کرن و قرالیتک یعنی پرگالک سیستمک جه قرالیتی هین وحشیتر آنین سر خلقی و خلقی دورا ویجکی اما ناف پاچکه کی ناف کاغت گو رنگارنگ
وەک چیچەکێ بەهارێ و گولێ بەهارێ لەسەر ناوکە هاتە خۆشک نیشانی ئینسانەدان پێشکەشی ئینسانەدان ئینسانە گۆخەی خۆشکی ji ber vekî bi hişbirîna ev irqçîtî û qewmiyet perestî xistina xelqa û Osmanlî jî vî şeklî xera kirin. Yani ji qewmiyet perestî heta îro kesî feydekî nedîtiye yani îro ji xeyr cihûa belê yani pirsgirêkî îro li ser rûyê dinyayê çi hebin muheqeq di kêlekekî de di ciyekî de ev mesele heye. Lewra dijberiya qewmê din dikin yani ev qewmiyet perestî kesê ku qewmiyet perest be nijad perest e be qewmê din ji xwe re wek dijmin dihesibînin. Yani Türk û Kurd ne dijminê hevin ne ziddê hevin. Ne dijminê hevin. Spî û reş nîne yani ev mesele ne yeke spî û reş e. Yani spî û reş jî ne dijminê hevin û sor û zer jî ne dijminê hevin û Kurd û Türk û Arab û jî ne dijminê hevin ama şeytan dibe gerek û bibin dijminê hev ji bo nago mir werin cehennemê. Ez ê her mudrahane ez li ser rûyê we ji red bûme hatim redkirin lanet lê hatî barandin ji ber vekê dixwaze got wan bixapîne. Wezîfa pêxembera jî got bê insana şiyar bikin li hemberî vana lê îro însaniyetê mixabin dayê pey cihû şeytan û eskerê şeytan kî cihûne dane pey wana ji ber wana gelekî derd û kula dikişînin. Yani cihû bi xwe jî kê ji vêna muzderebin dikişînin eziyetini gelekî mezin dibînin. Bînin bala xwe di dünyayê de belki ev 100 saleke 125 salek û Yahudî eziyete gelekî mezin li wan nayên kirin ama beriya wê bi hezar sala her daîm dibin eziyetê de bûn. Xelqê Ewropî xaçperest û pûtperest gişa bi hevdûr ew ji qewûrandin. Nikarîbûn li nava bajara li cihê got însan bi însaniyetê dijî nikarîbûn li wir jî kê bidebirin bisistirin ew ji nav xwe diqewûrandin celî dikirin li sikakê kenar û koşê bajara ancexkarî bûn jiyana xwe bidomînin. Wek însanekî got nexweş bi nexweşiyekê got derbasî însanê dinê pêreyî wek got wana çawa diqewîrîn însanê got nexweş diketin vebaya bi şikla nexweşiyê got ji wan nediçûn û sirayetî însanê dinê dikirin wana çawa diqewûrandin dibirin ciyekê dixistin bin starekê got nêzîkî însaniyetê nebin neyên nav bajara Yahudî jî kê cihû jî kê vî jî rengî bû yani wan jî kê ji vê nîjadperestiyê gelekî kişandiye lê ji bona got tîneta wan exlaqê wan û wezîfa emeletiya karkertiya şeytan danîn ser milê xwe ev vêna ji wan re ji vêna ji xwe re hişek aqilek negirtine bi îmkanê maddî xwe serdestê qewma kirine û bi perê xwe qewm esîr kirine xistine bin tehekûma xwe ev belkî 5 salek e. Em careke din tekrar bikin ji bo em bêjin temaşewanên xwe di nava vê heftiya pêş me de dema ku mekteb dest pê kir pêvajoyeke ji bo hilbijartina dersên bijarte yê dersê em bêjin kurmancî zazakî hayata pêxemberê me û Qur'anê Kerîm êdî rojê dawî ye dema ji bo sala pêş bixwazin van dersa bi zarokên xwe bidine xwendin yê mekteba yê mektebên navîn yê ortaoxulê divê di nava heftiya pêş me de ji bo serî îdarê xin û erzuhala xwe dîlekçeya xwe bidin û ji bo van dersa bêne bijartin. Mesela me ev e çima em serê xeber didin ji ber ku ev wextê bijartinê hindik e her wiha di vê saetê de jî divan dema ku em tê de ne jî li Stenbolê panelekê ji alî Hudaparê ve an hatê rast kirin û di panelê de ser vê meseleyê xeberdan têne kirin axaftin têne kirin ehemiyet û qîmeta ziman çi ye xwedî derketina li ziman bi çi şeklî divê bibe ev mesele tê xeberdan û serokê Hudaparê jî ser vê meselê wê gaveke din xeber bide ku ji aliyê teknîkî ve pirsgirêkek tune be em ê xeberdana wî jî di nav bernama xwe de bînin ser ekranan bu weşaneke zindî. Her wiha kerem kin mamoste xeberdana xwe de tişekî pir bi qîmet e yani em hepkî ji dûr viketin meselê me rojeva xwe hepkî paş vexist ev 100 sal e
حقيقة زماني كردي وزماني دنيجي وقزازاكي وك عربي لتركيا سلفي عردقاريا هما قد خبو يساقبو تند هات حسب عندن جبر فيكي آنها فرصتك قال لك مزن بمجادلة قال لك إنسانا قال لك جامرة قال لك إيجو خوينا خو كذا خو بري خو مال خو دفير يد صرف كرنه بمجادلة قال لك مزن أف فرصتا جو دولتي داي إنسان قوتي أري هما برا بجارته جيكيبه درسك جيكيبه هفته روجه كيبه هفته ساعته كيجيكيبه برا درس زماني وبيديد داين أبينا تشكي بر قيمة لي آنها شما لو راحتانها في دولتهاني حبونا في زماني قبول ندكر بيش جو قبول كر حبوناوي مجبور بو درسك يجيكي يعني هفته جارك بساعتك بساعتوني وقت 2 ساعات بيجيكي درسك دو جيكيبه حبوناوي قبول كر أفا بر بقيمة جرك مرو لفينا خدي دركبي كي قاوا دو هاشي بيعافتن أو 2 ساعات أنا هاني ده حفتار كده بين 4 ساعات بين 8 ساعات كي هم بهتر خوشكتر زمان بفهم كرن. يا جي پروردهیه که بزمانه کرمانجی یا جی زازاکی کی بخوازه. قاوا سسیا جرك أوجي كي بيشوا. جبر في كي خلقي ما خلق جبونا جو بقولك تشتري مشغول حقيقة أهميتها الزمان جبيرة كريه. لورا قالك داري دني السرسرين قالك برسجريكي دني بيرهنه خصوصا جيكي مثلا دبار برسجريكا دبار هي هركس دبي هما أشياء بشغلهم وأز دبارة خو مالا خو بكم جبر بيكي تشكتني ناين بيراوي حكومة خصوصا أفانا يعني حكومة دولة خصوصا فانا السر ملتي خد تجدين دبار تجدين كي تشكتني زيادة تفكر نكون هناك حق ومعفيدني جيكي شغار النخوازن مادام كيفنا هاني إيرو كتي حولي يركم سرفنا قال لك يبسك بخلقي جبونا رب خلق جبونا جو بقال لك تشدني مشغولة أفيا ممكن جو ناي برايو ممكن حتى في 6 سال جبونا جو دبن تزييقات دولتي ده أفاناج بيرا كن أفحقوا مع في خو زمانه خو كلتور وشاندا خوش بيرا كري ناي برايو أنا تيني سر زمان جكي لبيا دوت شيء در كيف تشك نابه جبر بيكي خباتا بارتيا وسازيه سویل گل سر و نهانه بسکن تشکی پر بقیمته جبر وی که گرک مرا هدا پاره خصوصا تبریک بکه و گلک جر دعا بکه و گلک آریکاری جر بکه کی وی دنگهانه بلا بکه دناو خصوصا آکادمیسیان و خونده و پیشیوان کرمان جای وکیدین اجکید وانا بجوین السر پانلا به شکل و به روزنامه خود ده تلویزیون خود هر چیز خود وانا بین زمان که خلقش که هدی شهر و لورا خلق حقیقتا ندباراوی ده زمان جکی یعنی علمی به زمانی سالا بزخت و زور و امبیشن به وی شدتا پککی و جالی سیاسی و تبلهوی و جالی که زختا دولت کسی بلکه وی عقلی جنکریه که ها خودی لیدر که و اره سر زمان تیگوتن حقی کرده تیگوتن لبره جبوی حقی لازمه که قنال سیاسی بکرین قنال سازین جواکی بکریبن انسان زانبن هفدور رونن خبر بدن دعوه حقی خواه بکن بوی رنگی دوی خبردان بله جعالیه که به بحثا زمان دکن لی جعالیه که بجی ده 15 و 16 سباته ده آمده و کم خباته که برفره جعالی هدا پاره و دیسا به راست کرن او جی çalıştay ko bi Türkiye dibêjin komxebatek ve dro civîn bidomin û akademisyen û siyasetmedar û zanayên heremê li Diyarbekir li Amedê wê bicivin û li ser heq û mafê Kurda xeber bidin. Pêvajiyeke nû em dizanin ku dixwazin dest pê bikin. Ew pêvajo çi ye li gor ku rayedar dibêjin, desthilatdar dibêjin Öcalan bira gazî örgüta xwe rêxistina xwe bike, bira çekê destê xwe deynin. Êdî zamanê çeka çi ye ya ew ê çekê xwe deynin ya em ê wan bin erd bikin. Ji ber vê piştî ku mesela şiddetê çek û sîlaha wiha bêhel kirin, ca lazim e mesela heqê Kurda bi awayekî aşkere, bi awayekî bi cesaret bêxeberdan. Partiyen siyasi cesaret be ilim, be zanebûn, be destê akademisyen, be destê pêşkeşvanê xelqê, be destê bi her rengî xelqê, bi her rengî gerek êdî bê ser ziman. Vê komxebatê jî destpêkeke ji bo bê. Heqeten sala berê jî vî şeklî komxebatek ser zimanê Kurdî ji teref Hüdaparê hat kirin.
إيسال أفيا ديامين إن شاء الله وبيكرن صالا بيجي سيامين وشارمين حتى نقول حقوا معفي قوم قش بين ستندن وبين تثبيت كرن بين دانين لحوله هركس ايدي ببين بأف وانا هاني حقي ويني قريب وانا بين تسليم كرن شر وانا خبات في شكل لازم حقيقة وقوم بقول هدا بار دفي واردي يكمينه ويكانيه كي هبونا أخوة سدما هبونا أخوة كو جبوخ في خلقي هاني وكي جو خلقي بن زخت وظلمت هم جبو وانا دنگه وان درخين بين حوري خباتي بفي شكلي تيني دكي امويا دفيو ار تبريك دكين وحقيقة جرك ايدي اخذ مسيان وخنده كرداكو لناوا تركان لانوارستا وزانينگه تركا وعربا وسائر اوانش که گرک لهدا پاره ولوی خبات کوم خباتا هدا پاره خودی در کفن وبين نبن اوانا فلان كسا اف كوم خبات دست بكري ناخو امي هرنشي امي الفيدرا هاني رونن نيشي مي نكارمي جرك فينا هاني نكن هجر بتجيكي غيرتا قوميتا وان غيرتا زماني وان الجموان هبه غيرتا ديني الجموان هبه جرك حمو كس تبلي في كوم خباتا هدا باري بفي والديار بكري الآمدي بجفي كا جسالات شوني حتى انها ملسر حقو مع في كردا ما تشكر جبونا جو كرد وعرب وزازاي في ولا تجي بن خدي مع في خو وق براي خو ترك بن خدي تشتك خدي وان منفعتي جو خدت على جير تثبيت كن دانين او السرفانا جرك بسكن بكام تشكر جنهاو بيف جركم شوكن حتى صالا بيشاما جركم شوكن يرك بروجي بلانك دين حول دين سر ماسه والجروي خباتك بكن هذا شيء بربقيمه براستي ام بحثات تشتكي بر زور وزحمت شيناكن يعني ايرو سرو كوماري في دولتي سريا 20 سالي دايه 24 ساله اقتداره و قيمته و ام بيجن بهايكي خوشي دايه في دولتي بپیش و بریه جهر عالی و پیش و بریه او بخوجی هی چند رو بله خبردانی خوده ام کرد و ترک برانه ام ج ملاز گیرته دست پی بکه حتی بلکی بریا ویجی ام بیجن و پشتی کو قومی کو بون مسلمان جی ترک و کرد به هفدوره قدر آمه به هفدو و گریدایه ویا بخواه تینه سر زمان و گلک تشته هیجاجی کر رایا گشتی جی ملت جی قموی جی شخوال گوتون و خبردانی سیاست مدار دنهره يعني إيرو تمام بارتين سياسي تشب مخالفة تشد اقتداري ده هنا كين نجات پرست مرف جي درخ أو جي جسدي 4-5 ششيدة دمينن ده بارتي هنا مثلا متكارم بيجن وكيدن تمام بارتيا لسروي مسألة ام بيجن مفكورة كوان هي فكرة كوان هي كو ملت كرد سري 100 سالية بلكي سيستمي جوي سيستم ودولتا كور كد بيجن ظلمي ديتيه حقي وان هاتنا بن بيكرن و حقي كو اسلامي دايه تمام قوما دايه وانجي جوي هاتنا بدور خصن چه ظلمي كو ديتنا في حقيقتي قبول كرن يعني ملت شي للسيرفي ايدي وك ام بيجن تشتكي وي قبول نكتنا البعض لوي اي چمايه ويش اخي سياسه وي هنا غابا باويجه وي دم ملتي عاليه تركشي كو مثلا لفي مساله سر هناك بارتين نجات پرست كو بزمانه بالجعر دشنا سر ملتي كل وان ترسي دري خوجي باويجن اف دولت ناي پرچكرن يعني جي زمان دماكو حقكي قومكي بيداين اف ناو سبب دجمنانتي اف ناو سبب كو سويرو اوي تبل هفي تشيفه veya demek millet kabul keşke peş ve meseleye vekrin. Rastı işte devlet vazife mezzin devlet edik evin. Hakikaten go sero komar u idara xwe hedve warid samimi bin karın gelek tiştabıkın. Karın peşya ve kom xabata hane vekin u bidin danasin. Nay denge ve bela bıkın. Medyaya go dibêjin medya ve hükümeti heye. مدیا جهپی هایی
يعني أبانا هاني وقتاقو حكومة حقيقة صميمي بي فيكو خبرتا هاني دمديا خود چند جارا بين الزمان وهدي دنابا خلقي دنابا قوم ترك وكردا هر رجكيد وفينا بلين بفوه بفهم كرن و جخوا بالزمانه هدا پاري لسر ناوي هدا پاري بكرن هدا پار هر کس ايدي فهم كري زاني كي حماس د الجبونا حق معفي فلسطينية تفا تشبه بنا خوينا خضر جين جبونا حق معفي دولة وخلقي فلسطينية محافظة بك لهمبري أرزلي قومك وجهونه ايدي فينا حمو كسي فهم كريه هر چو قيسي مديا أمريكا وإنجلترا وفرنسا وسائر وقش بيش بحماس تروريستش كي إيرو تبي الدنيا قبول كرج حماس نتروريست حماس عاشق قوم خو وملت خو ولات خو آخا خو إيش بوغنا آزادي آخا خو خلقي خو قومي خو خبات هذيك وعادل الظلم لكسكي جناك مثلا السوريا ودي بچاو ابو جبر وكي دوی وارد هدا پارجی که لترکی ناو خلق ترکی دی وی رنگی تین ناس کرن یعنی اوانا انسان عادلن انسان نه نجات پرستن نه قوم پرستن جبر وكي وقتاكو بدسته هدا پاره حكومت وينا هاني پیشاوی وكي دسته حبكي زخم بقوات بكي ويخلق زو قبول بكي ويخلق براحتي قبول بكي وحقيقة كرد وترك برانه تشي گوش ترکار حتانا هبو وش کردار تن هبو گرک جوانج کی ایدی هب افینا هانی پرسگیره که آستانگیه که پارچبونه که ناخ نافی آخان نافی ولاتی هانی يعني او ترس ایدی دویکو بیراکرین دلی خبابیجن يعني حکومت گرک صمیمی بدوی وارده او جبونا گو پک که چک وسلای خداینه وینا بکه افینا هانی وی براتیا بدفتنی باللفظاتنی نای قبول کردن و تأثیر و باندور جیکل سر خلقی ناگه جیش جیکی ناگره اگر چوقی سی که ایرو خود زخم ببینی که هر به چکو سلاحی پگه که دین جیکی که گرک بیندانین دی ساجی که وقتا گو براتیه دی نصامیمی بی اف کار نار سری و هنک پگه که دینی درکبن و هنک تشمشتی دینی درکبن یعنی به عدالت افیش نامشه جبر وی که گرک حکومت پشتگیریه بده هداپار و فکریاتا هداپاره کی براتیک حقیقی ناف کرد و ترک و عرب عادل سروی عرنگاریا گوجر بیشن ترکی چه به کی کارب هم او بخواد زخم به بقوت به و هم جکی کارب دورا خوش کی وک سوریه وک عراق وک وسایل جکی تاثیر الوان جکی بکن بله مالوا و برز نورالدین کوسری سر مثلا زمانی کردی زمانی کرمانجی و زازاکی و حکومت کرداکو د 15 و 16 سبات ده دیاربکر آمده و علی هدا پاره کم خباته کی بیل دارخستن سروی مجاره ما خبر ده بله ام بین آور برنامه خود دومینن تماشاوانین هیجا ام بیجی بیجن مجاره مید دیاجی برخودان فلسطین بسرکت لهمبر رژماسیونیست تک چو و مغلوب بو و رزیل بو لهمبری تمام دنیای اویان نه تثبیت میه کو ام آلیگری حماسینه ام آلیگری فلسطینن او نه تثبیت میه او نه دلخوشیه که کو ام خوابه بخابینن اویا راست رایداری وان راست فرماندارین وان قماندارین وان یکو استفاده کن یکو یک او بخواد بیشن الحمدلله اف زافرک بو خدا کر نصیبه مسلمانا و به امتف کیف خوش کرن رژماسیونیست تک چو بر خدام سرکت مگو ما هفتیا دنجی براستی سروی مسئله هنک خبر دالی ولی اف پیواجوه کیه لورا آگربستی بچند اساسا هاتیه لدار خستن و هنک بیشن شرط و مرجوی هنه و پی در پی او شرطی کل هفدو دانینه تینه جی دجارا ایسیر هاتنه بردان جارا اول نوت فلسطینی لهمبری سیحب سیحب سیویلی
إسرائيلي بله و جراد دیارشی 4 حف هاتنه بردان 4 حب عسكري إسرائيلي عسكري إسرائيلي ودسد حب دصد جي يه فلسطيني هاتنه بردان و ها حماس وی پیدر پی سیریا وان برده لهمبری وی دخوازه که تمام سیریا دست رجماسیونیسته بده بردان بله ام هم زافر حماسی و شفرین وی جهنه کی خبر بدن و پیشروج جو پیشروج دما که مرف عینه که دین پیش و ویا بخوینه اوی پیش چه درخه پیش ما یعنی هفته جوتمه هده حماس اپراسیونه که درخست پشتیوی 407 روش سال و نیف بیناو بر تمامی هیز و قوته که نای عقل انسانه هم تکنولوژیک هم بمب باراندن هم جاری مدیای و هم پشتگیریا دولین خاچیا تمامی هیزین خواه ایریش کر و حماس دی سزا فریب دست خست پیشروش چه بما دیده خوندن الحمد لله سر زافراغو خدای تعالى نصيبي مسلمانا كر براسي مجادلة مسلمانا لفلسطيني بالهمبري جهوية يهودية ندى حفتي جوت مهد دست بكري جو وقتا گو عثمانی تک چوب به دولت عثمانی تک چوب به جوی روجه دناوا مسلمان adı و دناوا امپریالیست adı پیشی انگلتره بو و حواله و عوانی پیر بو جبونا یهودیاش بو جوال خصن لو درهان دولته که آوا بکن زمین حاضر دکرن جوان ره جوی روجه مجادله مسلمان بوان ره هی مجادله دکن يعني بيشتغو دولتا مسلمانة كي آلي عثمان بو تيكشو عبد الحميد تيكشو ايدي مسلمان بي دولتمان يعني مسلمان بجماعتي خواه بطريقتي خواه بالرئيسني خواه بچوچك ارغتي خواه بچوچك لهمبري استكبارا دولتا مزن كي بريطانيا بو انجلترا وعواني بون ويهودي وتوي سرمایه خواه جيكي شخوش بو يهودي بو توي سرمایه خواه آریکاریا هفدو دکرن و المسلمانه ورد خستن عردوان جوان دستندن او جلی دکرن او شهید دکرن جبونا قلو درهانه دولت جهو یهودی چه بیوه حتی نی 2017 کو بالفور دکلاراسیون جربیجن وزیر انگلتره دبیجه حق ایدی جهویا های گل سروی عردهانه دولتك سياسي والشمك سياسي عن دولتك آوا بكن أمجكي آري كاريوانه ودولتي دنيجكي خاص برسجكي وفينا آري كاريه بشتجريه بديني جواب به أف سرعة وحربا نابينا مسلمانة بدولت بتني وحربا نابينا امبرياليستا انجلترا وسيونيست كيش بهفدور بون هين بالشدة بو وجلبونا مسلمانا كومكوجيا مسلمانا هين زيدا بو جوه چاغيبه اف دوم حتى تشلو حشتاغو دولتا تيروريستا اسرائيل هات آوا كرن وهات ناس كرن خص پیشي كش دولت تركيا و ودوان دولتي دني و وچاغي سرعتك دني داني يعني لزق دني لي خصن هنا تبي مديا دنياي والسرمايه سيونيستا وقوتا خاچ پرستا گش به هفدور دیسا هجوم سر مسلمان کرن گند بکن باجار والا کرن دولت اکسیونیست لودرا تروریست جوی درهانه آوا کرن جوی چهار هینج که دومه حبکی پشتی 48 حتی پنجا پیور حب بکی کیم بوشی که لورا قوتا فردي مسلمان حقيقة كين بون نمان رهبري وان هاتن شهيد كرن ايغو خلكتن زندانا ايغو مصري آريكاريا مسلماني ور آريكاريا وان كرن بدستا حكومتا مصري وحكومتا اردني وحكومتا وان حكومتا دني دستي مسلمانا هيدي قوة آريكاريا خلقي فلسطين مسلماني فلسطين ده هاتن كشاندن كيم دبرن هر چو قيسوي چا حبكه كي سكني كي بيجي كي ديسا مسلمان جدور بالشكل كنه بعشقك بآيات خود تعالى جو بيخبر خلقار شاندرج بو خلاصي خلقا بوهان آيات خود تعالى قرتن بقرآن قرتن ديسا لودرا جماعتك نه ساس كرن آوا كرن وهيدي بدريا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بمتود ريچكا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ديسا دست مجادله خو كرن حتى نگوهاتن وان سالانه مي نها
بله پشتی هفته جوتمه چی بو ام ویاجی که بیجن بریا هفته جوتمه بهندگی خیره خو بحثاوی در بکن لورا مسئله من مهم دنجیانه بریا هفته جوتمه بهندگی کی مجاهده حماسه هناك استخبارات بلجيه استخباري چكا استخبارات اسرائيل ستاندن بشكل كي بوظيفه بمعرفه هكرا دوید راهانی ده خوشک فهم کردن که اسرائیل دنیزده و به جهوای ده به تیاره تبع مجاهد فلسطین چه حماس و چه اسلامی جهاد چه وسایل به و گشا به هجوم گلکی مزن و شاگلیه هورگلیه پر و هجوم بک جهوادوان امها بک يعني حاضری گو به تمامی غزش حول راکن و دور بات شریعه روجاواش حول راکن مسلمان اجور به تمامی درخینن یا بکشن و مایجی که جلی بکن اردن و مصر اف پلان زفت کردن پشتی گو اف پلان زفت کردن و پلانا خود چه گو بری گو او هجوم بکن امی درباکه لیخینن به شکلی حاضریا هفته جوتمه کردن و اپراسیون به شکلی لجهوا راس کردن و اپراسیون درکت حالی که حقیقتا جهوی دنیای اسرائیل نه دولتک حقیقتا پر جیر و زانا و استخبارات و زخم قوتی بلکه به آریکاریا امریکا و انگلترا و وان دولت دنی لسر پیاده مینه اویا نشانی تبع خلق دنیای دان پشتی وان 2 سال نیواگو پشتی ویجی که دست بکرد که هات فهم کردن طرف تبع قوم دنیای و ملت دنیای و چه مسلمانی وان چه فلاحی وان چه که انسانی دنی قوم دنی گشا خوشش فهم کرد برچه خود دیدن که حقیقتا جهو نه انسان مقدورن نگو مقدور بونه و گرگ مرو دلی خوبان بشوتینو و حق و معفکی بدوان بلکه خون مجی دنیای هری مزنن دخوازن گو دنیای گشی تیخ من تأثیر و باندورا خو بشکل کی غداریاوان لسر خلق غزه و خلق شریعه آوا روجاوا خوشک هات فهم کردن و هات دیدن شفره زافر و بسرکتنا مسلمانا مگو قرآن کریم و مجادله پیامبر صلی الله علیه و سلام یعنی ریچکا پیامبر صلی الله علیه و سلام گوچا به تنه دست بکر و حتی نگو بو دولت دوماند وقتا گو مرا خو پی بگیره شفره خلاص بونا خلقا قوما گلا گشت ویدراهانه دی همازی که وینهانی نشانه خلقا و گلا دا جبر ویکی بسرکت ان شاء الله جنهاو پی دیسا شیطان و عوانی خو آریکاری خو انگلترا و امریکا و اسرائیل افانا گش ویل سر بسکن گو لسر ماسه ای دیوان تیگ ببین بچه يعني سلاح نه هاتن بچی ترامپ بحث کرد و خزه والا بکن اویا پلان و پروژه کی اسرائیل تخص گو چی بک بریا پشتی هفته مهی هفته جود مهی دگو می حماس حوله راکن و غزه والا بکن لود راهانی باجار که یهودیای نه می چه بکن جبر گو سر عرض و بن عرض و هلا بحریج که معدن و پترول قدردن ام درخن تخن بن منفعتا جهوا و عرضا جو حاشا خدت على جوان وعد كري ام وانا بينجي وان وعدي هاني ام بينجي افانا هدف قرتبون بله يعني پیش روجي تخوازن فينا بكن اللي خدت على ان شاء الله نجي ترامب بدسي ترامب تيني فينا هاني ونجي كيف بدسي جوا اما چند خيدن في بحثا مثلا ترامب بكن يعني الهيلكي جعالية باكور و جهيلكي دست به جيراني خو كري دولت جيراني خو کولومبیای اونزم در دوره خو چه بردای دوی چند سال دوی عردی مازن نبونه دوی لازمه وی عردی مازن به یعنی برفره به سینوری مهنه کی دیجی فره بن و ها وک بیژن چه در دوره خو دیسا دست بیری شد که لهیلکی جی و ها دیسا یعنی مثلا فلسطین و مثلا وی عرض آخر نه مسئله که سینوریشی یعنی مسئله که زیادتر مهمه یعنی ترکیه جی پید زانه دولتین عرب جی پید زانن ایران جی پید زانه حتی دولتین نمسلمان بن جی ال وی هرمی پید زانن که اولهیا وی هرمی اولهیا وان عرض آخر به تکچونا سیونیزمیه به امبیجن ضعیف کتنو و
حتى خرابونا وي كورجيرا دبيجن دولت لورا تمام سر فتنه دور ده هي بل حماس دوی راکسیون و وی مجادله خوی داویدا تشتکی پر خوش پیش ملت خوشی کر یعنی او اسیره کو جالی رژیم سیونیست به دست خست و سال و نیف د نابینا دیوار و آوه دا بحره دا تمام غزه بلکی هلوشیا و خرابو لیوان اسیرا دیسا محافظه کر وان امبیجن ندا دست سیونیزمی وان بشارت یعنی افجی کارکی پرهیجایه یعنی تمام تکنولوژیا خواه تمام ما بری ویگا بریا برنامه ام چونجیه که رونشتن ام درکتن و در سیستما دیجیتال جمر پیام آوید مساج آوید و چونه فلان داره یعنی جمر وها عقلی ما میجی ما دخوینه دوی هر دری متعاقد کن لبلی حماسه ویا الهمبری و هنک دمکی تکنیکین وها حاضر کریه آماده کریه که وان کسا آنها هید دورا نوت کسی ده هید دسته حماسه دنن گور هنک آگاهی کتین وانا و شرط و وانا حبو ده سسه ده لبلی کل الهمبری وانا جی نه اندام حماسه یا نه اندام غزه تنی برده ده تمام اردو آخا فلسطین کو کسین هات نگرتن محکومه الفتحی بنجی کو اخانتید که پریجاره اخانتید که عدوی شر داوید جی اخانتید که یعنی او هرمی کو ندبن تأثیر او دنه و اوقا ملت فلسطین هاتنا قتل کرن لهمبر سیونیزمی بریا عسکری لشکر سیونیستان لشکر محمود عباس یا پلیس محمود عباس دچن کسین کو جبو سیونیزم تعلقه دوینه وان دست روان بله جبر به حماسه تاکتیکی که خوش بمن دورادا داجو یعنی تخوازه کو یک دنگی یک دنا بین خلق فلسطین دجی آوا بکه به وی رنگی زیاده تر و سیونیزم بترسه چونکه دماکو اختلاف ناوده هبه و شون یک دنگی چه نکن شو اف جبو سیونیزم هی باشتره بله ویا اوی حماس هی بسروی ده ادویجم دناب خلق فلسطین ده محبته که خوش ببینه انشالله براستی وی شکلی و گوگوت یعنی سرکوماری ترکیه که هر جاره گود به بحثا فلسطینی دبی گرک ون یکیتیا خو ساز بکن یعنی محمود عباس و فلسطینی عربی ببین یک لی خاين بإنسان راس ودرس نابن يك تجاري محمود عباس اوي بچونا غازه انا دريجي بكريه مثلا هنجي كي ناتشي لورا نفرت يدك جوان يك مسلمان يك غلامي يهودياي وچا بين جم هفتو نممكن بين جم هفتو حماس كي بيا خوش زانه حقي محمود عباس قال غزه چاوا انقلابك اللي هات كن ودستوي خاين جود راحت برين حقيوي لشريعة روجاواج كي أبي ليش بوناغو اشترف نتوي يكبوي اشترف دنيا في سركي دولة قاشو دولة فلسطينية محمود عباس هركس وي مخاطب دقري آريكاريا جو اشترف دنيا في هر ويدرا سرناوي وهر او هر قاشو بلا بك لخلق فلسطيني جبر فيكي ناخذ بدفجي كي يعني شكلا صورة جيكيبي اف يكيتيا هاني خراب بشحولي يعني حقيقة محمود عباس بتمامي عسكر وغلامتيا جهويا يهودية هذاك سيونيست هذاك وامريكا جيكي فينا خوشك زانه انجلترا جي خوشك زانه دولتي دوراواني عرب جيكي اردن ومصر وسوري وسائر وسعودي جي خوشك فينا زان جبر فينا جيكي آريكارياوي هين بهتر زيادة لكن كو خلق فلسطين حماس وإسلامي جهاد وسائره يجوز خلقي وين ودناف خلقي خدن أبانا نينسر ونبن أصلا جبونا يهوديار جبر فيها بير مجادلة قال لك مزكن اللي صبرا جو خلقي غزة وخلقي شريعة رجع يعني خلقي فلسطيني ومجاهدي فلسطيني جو اف صبرا جو نشان دان دسالوني وكيدي فيها هاني حقيقة قال لك بلان و پروژه دولتی امپریالیست و سیونیستا لسر وان عردانا
gelek planı betal kirin imha kirin inşallah jnaha pevjiki ve biser nekevin ve gogot Trump çok esi de peşi beri hilbjartı dugo azê herba bisekinin li dünyayê ancak ez karim herba bisekinin dünyayê ve ez roja gohatim me herba Gazze'yi sekinan ez a Ukrayna Rusya jî bisekinim her çuqas ev na digotin xelq jî pê dixapiyan digo belki rast ve xelqê be herba bisekinin ve veya aşitî perwer be ne rast bû ji peşî jî mezanî bû ne rastı بالعكس شرين ودردخه و شرين نول يعني وانا و چا بسكنان دانا هدف و ارمانجا افو دغوتني خود راس بو دغوزي بقوتك وهيزك هفقيسي مزن بيم سر حماس واسلامي جهاد كي يكجاري ازوان تنبكم نوغو فلس سيونست درن سروان سيونست نوير بنويركتي درن ودرباد خن وشون دفت قرن ازي بقوتك وهيزك في شكل هرم كي ازوان حولي تنه بكم وخلقي قمايش زكشي جلي بكم اردني ومصري ازي ودرا حربي بالسكنين بله حرب سكننا بفي شكل انها ترامب چند درو بری گو ام جبو ملت غزه جي كي اوله امي ببینن جبو وجه ازي بمصري و اردن را خبر بدم جبو کو عشتي ورا هرمي اردن خبر دامه ازي مصري جي خبر بدم بله لبله جو اردن جي مصري جي لهم بروي برتكو و تبكي هات نشاندان حماسي چگو ام پیشنیاریا ترامپ رد کنگو شو حماس نیتاوی چونی هبونا وی سالونی ویدا و بچونا هذا ام بیشن حماس نچو حماس رخصتنه که ام بیشن دستویده چکه و برخواد دش خو رخصتنه برخوادانیه ملت غزه دماکو نیت کوانی و صاحبونا اولاد خود فدا کرن جنومی خود فدا کرن باوی خود فدا کرن خانی خود فغاری خود فدا ریلوان و کری بود دماکو بچونا و بچونا نچون اویا نممکنه شو و خبردان ترامپ خبردانه که واله لبلی پیشروجه ده و هنک پرسکری کندن جبو دنیای درکون یعنی بی زمانی لورا يعني لسر عالما لسر خلقي فلسطين ازبيجن بلاني ترامب بفي شكليني بلاني اسرائيل بخوانه وهين بالزخم وقوتك هين مزنتر هبي سروان هدفاوي آنها اوه خلقي جهو وخلقي دني دخصن هر جاري اسرائيل دگو وانا اسيري ما قرتن گره كمان اسيرانا اجدسيوان خلاص بكن دارين گو بزوري بچك و سلاحا بخرا کرني نكار اجدسيوان خلاص بكن مجبور بون قوات جي دكتن مجبور بون اجاره بآشتي يعني بپيماني بالهبهاتني وبتاقاسي و اسیری خود گوش جناب دستیان درخنی پیش گو درخست گو قوت دخواد ببینه گو امریکا چه دی سوک آنها آریکاریه و چکه سلاح مزن بدینه و هم بمبای بتونانه و آنها بدینه و وی حربهانه بدومینه لی عبد پیلانه که پروژه که حیلا که دکن خود تعالی که حیلا دنی جوان را حاضر دکه تنری بریا گو اف گوهرتنا گوهستنا اسیرا خلاص ببه نتنياهو يامر يعني جي جسر دكت لورا جبونا گوش سر مقام ده نكرش خوان حربانه هاني در دخينه وقتا قلت الآلية ترامب وي آلي جدنا هرو يريشي جيرانك خوي ديني ديكي لأمريكا ولا كندا ولا جرونلاندا وسايره اوانا جي كي ازنبل كي دويد راهانه ده امريكا بخوجي كي دكلي يعني تناف خود جي كي دكلي دبي چي اف في الهوي راهانه دبي چي ام آریکاریه دیدن دجمنی خویی هری مزن کی جهون بله اوانا و مچک و سلاح خو ورگی خو وسایر پری خو سر عرض و بنعرض دوله مندیه ما گش جوان داره و ناف خلقی امریکا دجی که دبار هر داره زیده به بهاد به حیات بهاد به جبونا گو و نخوشیات ناف خلقی دجی که هدی جحولی را که خلقی الجفدو بجوینه به امان بحالی خو راضی بن هجوم adı Grönland'e dedi vesaire viyali dedi biyali vezep Çin'e nizam çevikim ezep falan der nizam çevikim هجوم دوره خود که از اول که جبونا گو ناف خواهب کی یک پرچه بگری یعنی بله ان شاء الله اوه خراب اوه زین بخیر ما
بله سه چهار دقیقه ما جبونا برنامه وقتی ما تماشاوانین ما دزانن 23 و 30 و مهی هفتیا قدسی یا جهانی تی پیروز کرن اف جی به هنک چالاکیا به هنک بیشن برنامه‌یان و به هنک خباتان جبو قدسی مسجد الاقصی دل ملت ده جاره کدین گش به و هشیاریه کی سروی مسئله چه به سازین جواکی لهر عالیه دیاربکر استانبول ل باتمانی ل پریدرا ویرنگی برنامه‌یان داردخن افجی مجاره که مبو سری می خبر بدانه بله جبركم درنگ دست به برنامه خواکر پرسکریه که تکنیکی هبو مثلا شواتا اوتل یا بولیه و نقاشن درباره و مسئله ده براستی هیجای سری به خبردان لورا ترکیه جان انسان پر ارزان تدیدن yani hatta belak و ها گران نه ایستاله güvenliği کدویجن yani اولهیه جان انسان و خباتا انسان سقطه تشتكي سقطه يعني تنيري اوتيلك وها بصدا انسان تدا امبيجن دجين و اقتصادك مزن دور ده تشتي لورا جي بطلانه جي تعطيليه جي توريزميه بله ريكي بيبلوكي رفيتنه يعني افيا بريجارا ام شاهد دبن هنک سازین بچوک هنک قرومین بچوک جبروان مثلا جزا دخون لبله سازیه که وها قرومه که وها یاشی آواهیه که وها چوا حتی ایرو مایه سروی چند گوتم بیجن دسه دقیقه مایه کرن براسي دي تركي حتى أنا هم خوش زانبو الدولة جبو خلقين أما لتركي بالعكس خلق جبونا دولتين يعني مهم جرك دولة زخم بقوات بالسر خبه تشتك قصورك نيسروي خلق شبوانتي برابي خلق عملانه كاركري دولتين هبنجيتن وك يعني برجما بينها بحزار سالي كولتي رجما كولتي شابو كولا جبونا افنديه خو دولمن بكن عردي بتشينن خدمتاوي بكن هنه قومرنجكي برابر مرن يعني تشكينا يك وهر ويك دنيبي دولة لتركي حشتي صار بفي شكل هاتي إدارة كرن يعني أساس دولة خلق خباتكاري دولتين جبونا منفعات وزاخم بونا دولتين أفده صار بلكي بسيافي حكومتانها دخوازقو فينا هاني بقلبين بإيدي دولة جبونا خزمتا خلقي سازیه گو حتانها هاتن آواکرن و چیکرن گش جوانا بالعکس هاتن چیکرن خلق و حیاتا خلقی هنا نکتی رواجی بلند نبوید هر دو طرف يعني جهبه وحكومة دفي وارده هفدو سوجدار لكن يعني جبركو شارداري يا جهبه وخدمتا وظيفه نكري بدرهانتي او جدبن دبن جي كنترول مدايه هم دبي ونا هم قبول هم جي دبي حكومات يعني وزارة توريزمي او تفتيش وانه يعني آمر يقول تفتيش بكي چما تفتيش نكري تفتيش خوش ويجي حق داية سازين كو نفرمينه يعني سازين كو تاني وك فيرما كيبه او جي دوشش خوش جبونك بطرف بلي منفعت هي دوشة رابورا كو هر دوشة تمامه راستت و وها كاري خو بدومينه و بري خودستينه تي او جي سري خنايشينه بلي كنترول و تفتيش حق دولته سازيه دولته راسه دولته جي كي بيشيك دبي از لبندا رابورا مگرك رابورا بگرن اف وظیفه داره گل سروی کارینه او جی بلدیه یک جی بلدیه یک جی شهرداریه یک جی ناوی چیه اتفاقیه یا گاگر تفینه اوانه شوی راپوری خو بگیرن و بین از روان بنرم که تمام بین مضبوط بین لجهده بین يعني أزبي تمام أزيج كي مهرة خلاص زي فاي وظيفة خو كرينه وظيفة ما أبينا هني نار هك جرو الفيدرا هني جرك سيلما كبا يجونك دا كفن وهي تني ويا تشيكناك ويا وظيفة هنك دني هاو أو هر كنترول بكون وبين رابوري بدن ما سرفنا هني تشيكي دكن معلوم ما قلت أف حشتي صار النود صار
دولت آمر خلقي خلق جبونا دولتي هبونا خلقي مرنا خلقي صحتها خلقي بفقي سنة الشكي مهم بو إن شاء الله صارت جي كده راس نابي مثال ميلادك داوي ميلادك داوي قول إن شاء الله جنابي هفته و 8 کس جی حیات خوان دا کرن جبوان جی ام رحمت دخوازن خدا سرساخید مال باتواندن و کسی بریندار جی هنه او جی خودش فخیره بدوان مالا وابا ما مسته سر و چرنش خودش ورز میشه تماشاوانین هجا ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته کدن ببینن خیر و خوشی دا امانت خدا بن